I sad sam po drugi put na Slavenovoj konferenciji. Mislim da je to bilo... Da, puta 2 možda. Veoma brzo vreme ide. Ne sjećam se kada, no ja nisam trenirao hrvatski neko vrijeme, ali već sam držao i seminare u Istri. Tako da nekada sam više pričao, ali za nekoliko rečenica ja ću se opet snalaziti, siguran sam, tako da ako ne nađem neku riječ, onda ću... Može i na slovenščini. U slovenščini ili na engleskom, a imam i neke grčke i latinske riječi. I mnogo sam bio radostan što su moji prethodnici, dr. Erna i Slaven, koji su mi pripremili teren. Pošto moje istraživanje u posljednjih 5 godina je bilo stvarno u svrsi i namenu filozofskog istraživanja, da tako kažem, i Junga i astrologije. I tako da kad mi je Saturn došao, i danas smo puno govorili o Saturnu, i Saturn stvarno je neki arhetipus koji mnogo me dira i mnogo sam čitao i Marsilija Ficina i mnogo se divim njegovom dijelu. A sada je Saturn došao u kvadrat sa mojim suncem, naravno u 9. kući, stalno nešto studiram i znači iz prve kuće napravio taj kvadrat i kad se to dogodilo, to je bilo sredinom septembra, bila je ta stacionarna tačka i po prvi put sam predstavio taj rad u Sankt Peterburgu. Onda sam prošle nedelje sam to predstavio u Ljubljani, u klubu IPAR. Sada, danas u Zagrebu, a iduće godine imam još jednu u Oxfordu. Tako da, znači to ide kao neka zmija, ide ova tema i Jung bi se sigurno složio da, znači, individuacija je zmija, znači arhetip zmije. Znači on je uvijek rekao da put između dve tačke, najbliži put ide preko uvinka, kako vi kažete? Zmijoliko. Preko uvinka, preko zavoja. Znači ne vidi se ravno, nego uvijek idemo nekako okolo. Sada, neću imati vremena da vam sve kažem, ali istići ću glavne tačke svog istraživačkog rada. Naime, gdje možemo mi da stavimo Jungovu sliku Boga, koja je praktično izjednačena sa individuacijom u modernom kontekstu metafizike. Znači, taj model metafizike ili novoveški model metafizike, ovo su znači ima neke nove razmjere između čovjeka, sveta i Boga, koje su nastale u moderno doba. Znači, sa Descartom mi ulazimo u novo doba, u moderno doba, i situacija se radikalno menja. Znači, i dr. Erna vam je to već rekla, kako se izmijenilo to stajalište, znači, i kako je bilo to stajalište u srednjem veku i, znači, u moderno doba, kad mi govorimo o Bogu, čovjeku, svetu, individuaciji i astrologiji, mi imamo neki novi model. Taj model nastao je sa Renéom Descartom i svi znate njegovu slavnu rečenicu cogito ergo sum. Cogito znači kao sposobnost misliti, osjećati, intuitirati i čustvovati. To je bilo za njega jedna celina, a po prvi put ona je bila opisana kao sposobnost kogita. Znači, mi možemo o kogitu govoriti kao o sposobnosti. Bilo je i pričali smo danas već o sposobnostima. Znači, sposobnost da mogu sam mislim. Znači, da ne idem više u tom lancu srednjevekovne metafizike, gdje sve što se razmišljalo
moralo je da bude potvrđeno, znači i u okviru vrhovnog suda koji je bio, znači predsuda, pred mišljenja koje je bilo Božje predmišljenje. Znači po prvi put u istoriji čovjeka mi govorimo o kogitu, znači da čovjek može da misli, osjeća, intuitira sve što hoće. Znači to je jako bitno i kada mi pričamo o kogitu, znači o Jungovoj predođbi Boga, o njegovoj slici Boga, mi pričamo o Bogu po prvi put u psihičkom smislu kao o kogitu. Znači čovjek sam kogitira Boga, znači on razmišlja o Bogu, on osjeća Boga, on intuitira Boga, a mi i živimo svog Boga, a to je njegova, znači ona krajna linija individuacije i želim da vam pokažem kako se astrologija može primjenjivati u tom novom metafizičkom modernom modelu. Moja svrha mog istraživanja bila je primarno pozicionirana u dimenziji kako mi možemo Junga shvatiti kao filozofa, pošto Jung nikako ne može ući u filozofiju, a to nije bilo moguće sve do pre nekoliko godina, jer je Jung u svojim sabranim delima, on je uvijek izričito govorio o Bogu kao psihološkom fenomenu. No, pre nekoliko godina izašla je njegova crvena knjiga i sigurno znate, čuli ste za crvenu knjigu, ne znam da li ima već na hrvatskom jeziku, gdje je privedena. Na slovenskom je izašla bez slika, znači samo kao tekst, ali izvorna crvena knjiga, ona je sa velikim tim crtežima, slikama koje on sam i kreirao u toku tog svog unutrašnjeg putovanja. I kad se ta crvena knjiga čita, tamo ima metafizike. Znači, on je tu crvenu knjigu radio 1913 do 16, znači kad se on rastao sa Freudom, pao je u teško fizičko stanje depresije. I ono što je on spontano uradio, to je bila meditacija, odnosno aktivna imaginacija. I danas smo imali imaginaciju već kod Ficina, što me jako obradovalo. I on je u tom unutrašnjem putovanju, u aktivnoj imaginaciji, on je počeo to putovanje i on je otkrio takozvani psihički kogito. Znači, on je za razliku od Freuda otkrio psihičku pokrajinu. Znači, kod njega psiha, odnosno psihi, starogrčki psihi, koji je onda bio u srednjem veku duša, kreirana od Boga, on je po prvi put u moderno doba, on stvarno nalazi na tu psihičku pokrajinu, jer kod Freuda psiha još uvijek su bile misli. Za Freuda je psiha bila misli, ego je bio misli, superego je bio misli, podsvest je bila misli. To su bile samo misli, to nije bila još kategorija za sebe. Znači mi možemo po prvi put pričati o Jungu kao filozofu kad mi shvatimo da je on napravio psihički kogito. Znači njegovo cjelovito putovanje po nesvjesnom pomoću aktivne imaginacije sa kojim je on mogao da koagulira ta svoj proces samospoznaje, samootkrivanja je po prvi put može se metafizički opisati, a njegova slika Boga je u jednom individualna i kolektivna. Znači on u toj crvenoj knjizi opisuje Boga kao individuuma, znači on doslovno kaže ima toliko bogova koliko ima ljudi. Ima mnoštvo bogova koji su željeli postati ljudi i oni postaju ljudi. A ima i jedan bog, on ga zove Abraxas, koji je kolektivni bog, znači dobe vodnarske dobe, kako vi kažete, dobe vodenjaka. I znači ima tu razliku i on doslovno tu u crvenoj knjizi kaže Bog i, kako kažete, sebstvo nisu isti.
Vidite, to je ta razlika. On u crvenoj knjizi to stvarno o tome priča i radi razliku i to ćemo razliku malo pogledati jer je jako bitna, znači neka psihička celina koju predstavlja sopstvo i koje pokazuje i astrološka mandala ili možda kozmološka mandala, kao što bismo mogli reći, je ta mandala je individualna, znači i ona predstavlja celinu, psihičku celinu, znači sebstvo ili sopstvo, a individualni Bog je nešto drugo. Znači to da vam kažem za uvod, znači on je napravio tu razliku i znači to znači da ima u njegovom modelu metafizike. Kad je on napravio tu crvenu knjigu, on ju je zatvorio u sef, on se oporavio, onda počeo da radi taj svoj životni opus, imao je 40 godina, 41, kad je to završio, to slikanje, onda je on mogao da ide tim putem kao psiholog i ne znamo zašto. Ja sam bio u posjeti kod njegove familije, nisu mi rekli zašto, tada još nije izašla crvena knjiga, ali mislim da je skoro 100 godina je bila ta knjiga zatvorena u sefu i Jungova familija porodica se ona odlučila da će je objaviti, to je bilo početkom milenijuma i knjiga je izašla 2009. U novembru, u ovo doba, bila je u Londonu velika ekspozicija, znači promocija te knjige gdje ja sam to i posjetio i editor je bio Sonu Shamdasani, on je te tekstove i slike, on je sve dobro opremio i crvena knjiga je onda brzo izašla u mnogo jezika. No, mnogo je nepraktična, kao velika je ta izdaja zbog tih ilustracija, mandala, naročito mandala koje je Jung crtao tako da možda vam neko izdanje koje ima samo tekst bolje dođe jer možete čitati i pogledati si taj tekst. Mnoštvo članaka koji su izašli iza 2009. u obliki knjiga, u žurnalima, pokazuje koliko je bitan taj tekst. Znači, taj tekst se mnogo analizira i neki ga već uspoređivaju sa Biblijom, sa Kuranom i tako dalje. Znači, postoje kao neka Biblija modernog doba. To nije dobar znak. Da. I sada izvući ću vam nekoliko tih glavnih tačaka kako on vidi taj put kogita. On ne kaže kogito, to je moja interpretacija, znači psihički kogito, šta znači unutarnje putovanje i šta je u tom vidu najvažnije, koje su te tačke, šta je taj čovjekov Bog. Znači on proizlazi iz situacije depresije u koju je upao posle separacije sa Freudom i on počinje taj spust u dubinu. Ono prvo na što on nalazi jest pustinja, što je, znači ta njegova depresija postaje slika pustinje, pustoši, kako vi kažete? Pustinja. Znači on u toj pustinji, znači osjećaj izolacije, život nema smisla, ne znamo šta da radimo, stvari nas više ne vesele, ne možemo jutro da ustajemo i tako dalje. Znači ta prva slika. I nakon toga dolazi jedna tačka koju on zove najniže. Znači tačka najniža tačka. I kaže, čovjek mora da prepozna tu najnižu tačku. Znači da dođe na minimum, na najdublju tačku koja je najmanja i najneznatnija. Vi kažete najneznatnija? Najneznatnija u sebi. Znači čovjek mora da pogleda u sebe i da u tom
očaju, nesmisla i depresije nađe nešto što njemu vredi u sebi. Znači, to može biti putem nekog sna, putem imaginacije, znači putem neke intuicije i čovjek da se osloni na tu najnižu tačku. I ta najniža tačka onda se razdvaja. Ona se razdvaja na najniže i najviše i posle depresije, ako radimo na sebi, ako sad prevodimo neku paralelu modernim psihičkim putem kogita, znači posle nekog vremena kad radimo na sebi, kad izlazimo iz depresije, možda mi radimo na astrologiji, na snovima, nađemo neku dubinu u koju zalazimo, u koju zaronimo i onda život dobije energiju. Ali ta tačka najnižeg i najvišeg, ona se razdvaja, a to je osjećaj koji on zove i raj i pakao. Znači da to je sljedeća faza izlaza iz depresije je pakao i raj. Znači, mi dobijamo energiju, ali i život postaje bolji, čak možda se i zaljubimo, možda dobijemo energiju, ali istovremeno i osjećamo pakao. Znači, ima i teških zadaća na tom putu, unutarnjem putu, samospoznaje, koji su raj i pakao. I kada je Jung imaginirao to stanje raja i pakla, on je dobio Jezusa. Kako vi kažete? Jezusa. Krštenog na križu. I kao što znate, Isus je onda išao u pakao. Znači, po katoličkom evangeliju do vrata pakla, po ortodoksnom evangeliju on je ušao u pakao. Svejedno je, znači jedna druga varijanta, a onda je sledilo drugo rođenje. Znači, to drugo rođenje je nešto što je i Jung sam iskusio u tom radu na sebi i sigurno mnogi izmed vas i znate o čemu je priča, o čemu je riječ. Znači, mi po nekom procesu putovanja po sebi, po istraživanja psihe, dođemo do neke tačke preobrazbe i do novog rođenja, drugog rođenja. Znači, to je postao neki model u Jezusu, koji je Jung našao u Isusu. I to, znači, i bila su i u Bibliji, znate da u toj priči križanja bila su dva razbojnika, jedan je išao u pakao, drugi nebesa. Nebesa, da. Može. Nebo, kako vi kažete? Nebesa. Da, u raj i nebesa. Znači, te dve dimenzije. Znači, mi moramo da platimo, tako da kažem, u tom procesu samospoznaje jedan deo izlaza iz depresije, potrebno izdržati neki pakao. Ne? I to je nešto što mi obično zovemo u astrologiji ili psihološkoj astrologiji, mi to zovemo Pluton. Znači, i kaže gdje imaš Plutona, gdje imaš Škorpiona, znači tamo je taj naš ulazak u pakao. Znači, mi astrološkom kartom, ili kao što ću vam objasniti, ja više volim da kažem kozmološkom kartom, možemo da lociramo neke stvari koje su u tom unutarnjem putovanju kod Junga pokazane, znači, ali pomoću kozmološke karte, individualne, mi možemo da vidimo gdje i kako to putovanje ono nas osobno dodiruje. Znači, ima neka kuća u kojoj je Pluton, ima neka kuća u kojoj je Škorpion i tamo su ti ulazi u pakao. Ovo što sam pričao, ta tradicionalna, najstarija imena kuća, 8. kuća se zove vrata ili kapija Hada. Vidiš, zar vidiš? Tako da, vrata Hada. Dajmo duha 2 puta, ali imamo i vrata Hada. Ja kad sam o ovom pričao u Rusiji, nisam mogao da pričam o astrologiji, pošto je bilo za Jungovce, ja ih pitam, kažem, kako vi kažete Had? On mi kaže, Adis. Znači, oni imaju vrata Adisa. Da.
ta dimenzija, znači preobražaja čovjeka, putovanja kroz znači psihički kogito, ulaženja u tu psihičku pokrajinu. Mislim da je mnogo, da će vam biti u inspiraciju samo da vidite, njegova crvena knjiga nije zakon, nego je primjer, ali je toliko je poseban primjer, znači važan primjer zbog toga što se vidiš kako je Jung izgradio cijelu svoju teoriju psihologije, nesvjesnog arhetipa i kolektivno nesvjesnog na tom iskustvu. Znači njegova inspiracija koju je on izvukao bila je iz tog unutrašnjeg putovanja u crvenoj knjizi. Ono što se dešava u tom procesu, što je ono što ide što sledi u tom procesu Jungovog putovanja je rojstvo novog Boga. Rojstvo novog Boga u Jungovoj imaginaciji počinje u jajetu, u jajcu. U bosanskom, slovenskom, hrvatskom jajcu. Znači ima u jugoslovenskom jajcu i svjetskom jajcu. Vidite, to kozmičko jajce je bilo posvuda prisutno u svim mitologijama, to kozmičko jajce. Vidite, to jajce on zove čovjekom samim. Čovjek sam postaje materica. Vi kažete materica, to sam pogledala. A maternica? Materica, da. Znači, maternica, znači i slovenski i malo srpski. Znači čovjek sam postane jajce. Znači on opisuje to rojstvo, rođenje, znači pošto je to psihički kogito, Bog se po prvi put rađa u čovjeku. Tako. Znači njegova cijela psiha, čovjek kao individuum, on postaje maternica ili materica Božja. Znači ono što on otkriva u tom putovanju kroz crvenu knjigu je cijeli kršćanski model koji se sad piše na novo. Znači, Jezus više nije Bog u mesu, nego Jung kaže, Jezus je sada nije više u mesu. Znači, on postaje model. Znači, Bog od prijašnjeg doba, on postaje model. Kao što je Dioniz bio model za Jezusa, isto tako je rođen u zimski solstici, a recimo Diana ili Artemida, ona je prednica od Marije, tako, device Marije. On kaže, čovjek individua, on je sada devica Marija. On mora sam da nosi to rođenje novog smisla tim procesom psihičkog kogita. Znači mi moramo da izdržimo taj pakao i raj. Recimo, mislite kad se zaljubite i priča je bila priča o ljubavi i Isusova priča je bila priča o ljubavi, morate da izdržite i pakao i raj. I tek onda sledi novo rođenje. Znači on se, kao što se Isus ponovo rodio, u tom vidio Jung paralelu, tako se i novi Bog rađa u čovjeku. Znači taj novi Bog postaje Bog individuuma. Ili individua, kako bi da. Da. Znači i on onda ima nekoliko tih misli kako je on opredelio tu sliku. Probat ću neki citat da izvučem. Kaže, taj novi Bog, on forsira čovjeka skozi njega samog. Znači, mi imamo neku forcu, neku silu u sebi koja je misteriozna. Znači, sila, on je to kasnije opisivao kao sila individuacije, a nasljednik je, zahvalan sam Slavenu što je tako lepo izvukao daimona, znači antični daimon,
znači dobije novu sliku, znači te misteriozne sile, misteriozne force, individuacije, principium individuationis koji je bio mnogo istraživan u srednjem veku, toliko tražen, taj principium individuationis u srednjeveškim filozofima, ali oni nisu bili u stanju da to nađu, pošto je bilo sve zaključano Božjim kogitom. Kogito je još uvijek bio samo ono što Bog kaže, nije bio još slobodan kogito, ali u Jungu dobije taj daimon, znači kao principium individuationis, novo značenje, znači ta misterij. Zašto? Zašto si ti postala astrologinja? Zašto? Recimo takav misterij. Nisi ni učila u školi, ne, nego si osjetila, neko je nešto rekao, a ti si mogla da osjetiš, jel tako? I onda ste počeli i udrugu u Puli i tako dalje. Vidite, nešto osjetimo i ne znamo zašto, nije nam niko rekao, naprosto osjećamo da moramo. To je to što je Jung se znači kao daimon, osobni daimon, znači kao što Sokrat, njemu daimon nije dozvolio da pobegne, nego da prihvati tu sudbinu suda koja je bila smešna, doslovno smešna. Ali on je prihvatio, možda zbog toga što i tada individuacija nije bila toliko moderna kao što je danas i više se živjelo kolektivni život. Ali vidite, danas taj daimon ima i preteruje, znači individuacija je i u modi i glorifikovana je. Znači svi bi željeli da smo individualizirani i svako bi želio da je nešto posebno i ako imam istu onaj kraj života, znači ja moram da imam i teško, znači svako bi želio, znači koliko je to snažna stvar, svako bi želio da je individu. Vidite, i to je taj, tu se osjeti ta nova doba vodenjaka, znači taj simbol u dobi vodenjaka je čovjek. Znači, u srednjem veku, ako uzmete metafizični model srednjeg veka, tamo imate dva sveta, dvije ribe, znači tu stranstvo i on stranstvo. Znači, Bog, on vlada iz on stranstva i on stvara čovjeka koji je ustvareno bitje ili ens kratum i mundus kratum. A inače on je iz drugog sveta. A vidite, sada imamo, ako je Bog u čovjeku i ako je Bog individuacija, znači Bog se iskazuje u individuaciji, on se pokazuje u individuaciji, znači svako ima neku svoju misteriju, tako da kažem, što njega koja ga sili da napravi neke stvari u životu koje možda nikad nije mislio da će da napravi. To su odluke, to su radovi, to su i nevoljene stvari koje moramo da napravimo, a ne bi željeli. Pošto je ljepše je biti u harmoniji, ljepše je biti u identitetu sa drugima i nekako ne ugrožavati taj mir, ne diraj tog đavola i tako. Vidite, to je ta razlika. I sada kad razmišljate o simbolu, kao astrolozi smo u najbolji poziciji da razmišljamo kako to sada uspoređujemo sa astrologijom, ta nova vizija slike Boga, šta Bog, mogli bismo i koristiti neku drugu riječ zapravo, ali ako ostanemo kod tradicionalne riječi Bog, šta je sad ta doba vodenjaka, šta je sad kozmos, šta je sad psihi, šta je daimon i gdje je sada kreator, a to je možda najbitnije, pošto u moderno doba
Dobro, postoji kršćanstvo, a postoji i platonizam, postoji i aristotelianizam. Znači ima, recimo, aristotelovska asocijacija koja ima dosta naučnika. Oni još uvijek rade u tom aristotelovskom sistemu i veruju u Aristotelovog nusa, znači uma. To je za njih Bog. A znači i hršćanstvo je danas još uvijek mnogo jako i za veliku populaciju najbolji put za duhovnost, a za neke druge više nije. Znači, to je mnogo bitna dimenzija mijenjanja predođbe Boga u velikim dobama. Znači, ne ubija se stari Bog, znači, osim možda u nekim konfliktima, u verskim ratovima, ali znači, ti stari modeli, oni ostaju i žive dalje. A ima i novi modeli, to je taj model dobe vodenjaka, gdje znači, čovjek postaje maternica Boga, znači on sam ostvaruje, istražuje, otkriva šta je njegov sveti put u životu. I ako se vi pitate šta je vama najsvetije, najvažnije, najbitnije, najmoćnije u smislu da vam daje smisao i to, tu ste mnogo blizu svoje slike Boga. Znači vi ne možete da ga uhvatite, ali on vam stalno nešto stavlja u taj tester ili nabor iskustva, iskušenja i zadaća u smislu spoznaje i transformacije naših predođbi i predrasuda o životu, svetu, čovjeku, drugima, materiji, duhu i svemu i svašta. Tako da, znači, taj kozmos koji je prije bio napravljen, kreiran u srednjem veku, to je bila i glavna religija. Cela filozofija je bila u tom modelu. Sada više nije. Vidite, to je ta razlika. Filozofija je našla put prema novom Bogu. Znači, u Nietzscheju Bog je umro. U Jungu, koji je Nietzscheja mnogo čitao i mnogo mu se divio, Bog se ponovo rodio. I od Junga dalje imamo mi te duhovne škole, imamo proliferaciju psihoterapije, psihološke astrologije, ne znam čega, samospoznaje, transformacije ličnosti, coachinga. Vidite, to je došlo sa Jungom. Znači, Jung ima to mjesto u filozofiji i u novom tom svjetskom modelu, modernom modelu metafizike. Astrologija. Vidite, ako sada čovjek je taj koji kreira svoj život, znači svoj svet, svoj kozmos. Znači imamo dve dimenzije koje prije su bile istraživane, no nikada napravljene. A to su dve dimenzije čovjeka, individuum i kolektiv. Znači i individuum, individualni kozmos i kolektivni kozmos. Vidite, svaki čovjek ima svoj individualni kozmos. A šta mislim tome? Znači, mi sami kreiramo, svaki posebno od nas kreira svoj vlastiti kozmos. Vi znate dobro kako ste gledali, kako je izgledao vaš kozmos, kako ste vi gledali na svoj svijet dok niste ušli u neki rad na sebi, dok niste recimo počeli da se bavite astrologijom ili psihoterapijom ili džotišem, ne znam. I kako se taj kozmos promijenio. Znači neke iste činjenice koje ste prije ovak interpretirali, sada ih onak i sada ovak interpretirate. Vidite, znači taj kozmos se menja vašim vlastitim kogitom. Znači što vi više napravite intelektualnog kogita u školi, onda psihičkog kogita kroz psihoterapiju, onda intuitivnog kogita, možda nekim arhetipskom analizom i znači telesnog kogita, znači šta radite sa vašim telom, kako vi kako djelujete, šta napravite u konkretnom smislu, šta radite sa tijelom, kako tijelo uzdržavate, a to je fizički kogito, vidite, i fizičkim kogitom vi vidite, vi
mi ostvarujemo svoj novi kozmos. Da ja ne bi došao danas u Zagreb, ne bi iskusio tu cozy atmosferu koju sam danas doživio kad sam sedio ovdje, uživao u dva izlaganja filozofska i imao bi samo fantaziju, vidite. A kad sam došao, povezao sam se, a to morao sam da dođem tijelom, tako vidite, to je fizički kogito. Znači, mi bi mogli svaki horoskop, svaku natalnu kartu, mi možemo gledati u te 4 razine, 4 dimenzije, znači, mi možemo o osobnoj karti mi možemo razmišljati pomoću knjiga, lekcija, predavanja, a možemo i preko psihoanalize, znači psihički kogito, a možemo i preko toga da svoj horoskop direktno živimo. Vidite, telom, ono što radimo, znači astrološke kuće one zahtjevaju da mi napravimo nešto. Mi ne možemo apstraktno da ih odradimo. Možda možemo znakove više, znakove zodijaka i planete, ali astrološke kuće to su dijelovi, to su kao kuće života. Znači, prva kuća ja sam moram da dođem u Zagreb. Druga kuća ja sam moram da zaradim novec. Treća ja sam moram da uđem u neke kurseve i da čitam knjige i da radim zapiske i ne znam šta. Vidite, to je taj zemaljski zodijak, kako što se i kaže. Znači imamo te 4 razine i koje su i 4 razine izgradnje kozmosa. Znači nema više, ne određuje vam više, ako ste sada prihvaćeni u tu podnarsku dobnu metafizički model, onda ćete shvatiti da moramo mi sami to odraditi, mi sami moramo ostvariti te 4 razine. I sada ako gledate u tu dimenziju astrologije, onda možemo shvatiti da astrologija nije više sudbina. I to je to glavno što nam je, ili je, to je naša, kako se kaže, dedišćina. Osma kuća. Nasljedstvo. Znači ima i taj stoički vidik, znači astrologija kao i marmene, znači kao sudbina, ima. Ali uz to mi možemo gledati astrologiju na neki drugi način, znači kako ona služi vlastitom Bogu, individuuma, a to je njegov vlastiti razvoj. Znači, horoskop postaje recept, simbolički recept kako živjeti svoj vlastiti život. Znači, živjeti svoj vlastiti život je najveća zadaća, najteža zadaća, a može se ostvariti pomoću kažiputa. Da li vi kažete kažiput? Putokaz. Pomoću putokaza koji su zapisani, dobro, oni su šifrirani i teški ponekada za dokučiti, ali može se pomoću terapeuta, astrologa, grupe, rada u grupi, predavanja, pisanja i tako dalje, može se postepeno to dešifrirati, vidite, i tome i onda uslijede i sve 4 dimenzije kogita. Znači, mi moramo sami da stvaramo taj individualni kozmos. Znači, ali uvijek u saradnji sa kolektivom. Znači, ima i čovjek kao kolektiv, ima svoj kozmos i ima svoj kogito. To želim da vam pokažem. Recimo, nauka je takva kolektivni kogito i kolektivni svet. Mi se slažemo u kolektivnom svetu, recimo ono što nauka otkrije, mi se slažemo, recimo, u principu. I to je kolektivni kozmos. Znači, ima i kolektivni kogito. Samo da vas podsjetim. Znači, onda ima i horoskopa država, nacija, institucija, grupa i tako dalje. To je taj uvod u tu Jungovu sliku Boga iz Crvene knjige. Neka osnovna slika. Hvala.